Uba ai ding do officer bala syang that katanat sericulture but textile haga kharwi terik ulala ban pli pat ba sendan ya kawi dukan badi jan rendia kitiar shnakti bagi jan bala o shrang but pin wonder de jan rendia haki rukam ba pher kabadan haruat ke surak ba haga shnang maudiang ya tiga dukan lawan ban pli pat ba do ba mineral bonds im ubade UMLA kanong po ubalong ru kum ukong san haga ni kasngi haga jinga dan ringkat uba FR Karkongor bade commissioner but secretary ke Sarkar Meghalaya kakong RB Lingwa bade ke district sericulture officer ki bahayi hasam bat kibe kiri orang ba ibading do ilalong umuwi lagi resort one of the main pillars jonga handloom but jonga sericulture department but akapor bo idon mai what le ni otre pangkat to kani 400 hadin ba ila song thadru ila julong ida I nongai good nongai ideas nongai advice habun gidang jonga department but nilai beteng ni kataga ya mana ya kataga kani relationship jongi at a personal level at a professional level but ila yarap lu yang bangin long begini aja mana kibun project koi ka project ko ila dam kti very closely ringkat ke jingalam jungi local family jungi gari ka tuga declaration junga first area silk village hanya apa state jungi bargobai pohon diwan bakumta putar lawan ki project unga DIRC Design Innovation Resource Center but ila kren miki gai ka barangkam ha mugato ki kiten tan mai barkato ka story bai minang narin mentan spang gitu ki nong thang na po maulang ba kumno ki kimyo ya ka bari mai ka bagidai hak I mean ki don ki ba nong ki ba exploit but ki ba take false advantage, false credit kata kita ke berangkam mah bani ini ban hosiar angge, pergunung ini ban syarai, pergunung ini bangin bat, ya nak hak bat ingin bagini ke credit, kini rightful credit kini ban wan, syar itu kiba responsible, kiba kinang thong, kinang time, kiba tray, akini ke mungkin line but dalam juga department di schemes kadang kasut samagra scheme kepala kilai sanction mention stem napa central silk board but ke Riboi district ke Dikoi ke district ke Niu Jingmento sana napa tu scheme but regard but kani ka scheme ki magani ka jingnan kam magani ka the urgent need for good marketing umde tang bagi brio kinwan chene kinchuan shim kinchuan ra yaki natural products jungi but kinle chawai ta kin debek to finishing ndai ngidai bangin sungtu ba kuno bangin akan proses ban market yung product ne Nagaliang juga textile department na persyang menuat itinat kinti but kamtam ia ki nong sanjang juga iki ki balala ban pun urlong ban pli ya kene kejingkang na kabenta i bapin ban yo ya kene kabenta ban showcase ban penwandur ya ki baro ki ba long kubi pun samla di dungi di belong di nong sanjang kamtam yok sair dia but ni semua kemen sibun bakani kanjing itu kaba kerpang kabal lala ban pun urlong na kabenta ki nong ri knyang ki nong thirksai ki nong wi rong ksai rendia bat kinong than ya kabalala ban penurlong ban itu
kumka Erisel Village. Ia karai kong teluk. Ka headquarter gede hapo Umden Adiwan. La isu paibak haga fraterik ng bakla fraterik. Yung February yung Islam Arajar Apuwe. Haga ba ka textile department yung ngejala Meghalaya la isu kapang ia karai kong teluk wasnong yung saya dia. Kaple kan dekat dukan akerten juga kun juga kalau kerten ke bapin ha rencak pada kadai belapas naka nif graduate nako nif kadai lu fashion designer coba midon sakawe ka hayeng ka sakawe ka work studio ka implement ta ski wakin kan yo antre kam desain di chan yang dia hantar pen yo te ngayo i sibon ke ching choki nong khanchan yang ne riboy ya kayo kim yo sing persang perhat nang tau raw material uksai bikin thain kim yo perhat ban clean no dukan nang ta yo kin ya yo uksai long available kamsuk kan jadi nang ta kinuan display kan ka chan chuki hane ngani harapan pende suki ngadon sing kaplan mo pengin le ga online business wo all over the country te katai ke ba ngak yun kwa yarap ya ki nong than so kan ka than nga ai ching mut ba ya ki nong than kham tam bat ki pai ba ki ba pe ne kin ya penut kam yo ya ki chan rendia nang ba in yo kayo ka ba biang ki nong than ki chan chongi ki ba sem jen cha ki ba duk ki ba im chak po na kan ka kam